Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on this video. I'm doing a review of Uthandonis Temple. So Makhumalo o tsamaila ya go botša Baba Msele gore una le contract e leng gore o e signa le ba my ladies ba mo kgopetse gore a tlo launcha di bras and underwear, but ge a di apere di ka se bonagale gore ke bra le underwear, but e tlo e goga monna gore monna a kgone go bona gore mosadi o apere underwear. Baba Msele kwa re njani o kgonagala jwang gore o apare bra le underwear and then ge o fetša mo dilo tšeo di ske tša ba tša bonagala? A ke re gore di dira gore monna a gogege a kgone go bona, a kgone go rata, a kgone go ba le kgatlhego e ntšhi. So yeo wena o yang go e dira ke ya mohuta mang? Go tlo kgonagala gore before batho bao ba tlo posta dilo tšeo go media di tlo bonagala, ke tle ke kgone go bona gore ke eng ntho o e apereng gore ke tle ke kgone go dumelana le se diragalang. Makhumalo a re e ka se kgonagale, contract e between nna le bona, a go kgonagale gore motho o mongwe le go le monnaka o kgone go tseba se e leng gore ra se dira, eno ba ile gore ke ya go botša gore ke ya go dira eng. Baba Msele kwa re no e seng ka mosadi o e leng gore ke monyetši. Lena ntho le sa e gopoleng ke gore mosadi ge a nyetšwe ga a tšweletše mmele wa gago ka ntle. Mosadi ge a nyetšwe o swanetše a tswalle mmele wa gagwe a skebe a bona ke monno mongwe ge a mmona a tlhobotše o nagana gore mohlomong mosadi o a se a nyalwa, o thoma go ba le kgatlhego godimo ga mosadi o e leng gore o tla ba apere dilo tše a di apereng. So seo se bolelang sa gore wena o tlo apola, o tlo šala ka dieng a se ntho e leng gore ke tlo dumelana le yona. So wena o tshwanetše o kwešiše gore o mosadi o e leng gore o nyetšwe. A Thobile a re ke a kwešiša ka gobane tšatši lela ke be ke apere legging re be re tšwele ke apere legging ya go China, ile ya ba bothata ka nna le wena wa se dumelane le se e leng gore ke a se dira ke se apere. Mara jwale yo tabe e mfa di-challenge ga kudu ka gobane ka nako go kopana le Baba Msele be ke apara diaparo tše dinnyane, be ke apara di-leggings bja se ne le bothata. Mara gane jwale yo go na le di-challenge kore a wa dumele selo. Baba Msele kwa re as long as o nyetšwe o tsebe gore ga go na le se e leng gore se tlo diragala sa go swana le seo. Mosadi ge a nyetšwe ga mmele wa gago ga o bone ke batho ba bangwe, o bona ke monna gagwe fela. Jwale ye wena o reng o planne go e dira a ke nagane gore e tlo bereka. Ge e le gore nka se kgone go bona di-photo tšeo ge ba go shoota, a gona le gore o ka tla wa tšwela pele wa dira tšona dilo tše e leng gore o tlo di dira. So go ra gore o fetile ke tše di leng gore di swanetše gore di tle diragale. Yena Makhumalo se e leng gore o ba gopotše gore se tlo diragala a se sa le gona. Ba my ladies ba tla mo hloka, a gona le gore ba tlo mo hwetša. Ke tšona tšeo tša Uthandonis Temple. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Ta-da.